twegereje iherezo bagenzi kuruta igihe twizereye ibyahanuwe byose biragenda bisohora ikibabaje nuko abagenzi benshi bamaze gucogora nta myiteguro yo kuvamo ngo bali tunakwenda kujihuriza Imana yari igambiriye iki? Lengo la Mungu ni lengo gani? Mu kuduha ubutumwa bw'ivugurura yabutangiye kugira ngo bumarire itorero iki? Katika kutukabidhi injili ya revival, yani ya uisho. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Hilo ndilo somo letu. Bitewe n'umwanya wacu utari muremure turatangiriraho. Ili kukomboa muda, ndagira ngo mbabwire mu bihe byose byabayeho, niwaambieni kwamba nyakati zote zilizopita ntabwo Imana yigeze ihamagarira abantu gukora ubugorozi butagira ivugurura. Mungu hajawahi kuwaita watu ili kufanya matengenezo yasiyo na uisho, yani revival. Igihe cyose byabaye ngombwa ko Imana ihagurutsa abagorozi, wakati wote Mungu aliinua watengenezaji, bahagurukanaga n'ivugurura, bakoraga iyo mirimo ari ntasigana. Walifanya kazi aina mbili, yani matengenezo na revival, yani uisho. Ndagira ngo tubisome duhere mu gihe cyashize. Tusome tukianzia nyakati zilizopita. Kuko atari twe bagorozi ba mbere babayeho. Maana sisi sio watengenezaji wa kwanza. Yeremiya Imana yamuhagurukije ari umugorozi mu gihe cye. Yeremiya aliitwa akiwa mtengenezaji kwa wakati wake. Ariko umurimo w'ubugorozi Imana yamuhaye wari ugizwe n'imigabane ibiri. Lakini kazi ya matengenezo aliyopewa ilikuwa na sehemu mbili. Turabisoma muri Yeremiya igice cya 3 umurongo igice cya 7 umurongo wa 3. Tutasoma Yeremiya sura ya 7 fungu la 3. Ubutumwa Imana yahaye Yeremiya nk'umugorozi wahagurutse mu gihe cye bwari bukubiyemo imigabane ibiri ari yishi. Ujumbe wa Yeremiya ulikuwa ni huu: Uwiteka Imana nyiringabo, Imana y'Isirayeli ivuga iti, nimugorora inzira zanyu n'ingeso zanyu. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Dukwiriye kwiga Biblia tugasobanukirwa ibyivuze. Tunapaswa kujifunza Biblia na kuelewa maana yake. Yeremiya yahamagariwe kugorora inzira n'ingeso. Yeremiya aliitwa ili kutengeneza njia na matendo. Kugorora inzira, yani kutengeneza njia, ni uguhagarara neza mu mahame, ni kusimama imara katika misingi ya imani. Ibyo nibyo byitwa ubugorozi cyangwa reformation, yani matengenezo, reformation. Naho mu mvugo y'umwuka icyo bise kugorora ingeso, katika usemi wa kiroho ile ya kutengeneza matendo, ibyo ni ubutumwa bugenewe umukristo ku giti cye kugira ngo abe umukristo Imana yemera. Ni ujumbe unaomhusu mkristo kwa upande wake ili awe na tabia zinazompendeza Mungu. Nibyo mu mvugo y'umwuka byitwa revival cyangwa ivugurura. Katika usemi wa kiroho vinaitwa uisho, yani revival. Ugura reba yuko ibi bitwigisha ko, yani hapa tunapata somo lifuatalo: ntabwo bihagije ko abantu bahamagarara neza mu mahame kandi bakayagendamo neza. Haitoshi kusimama imara katika misingi ariko bubwabo atari amabuye mazima, huku haujafanana na misingi unayoiamini. Kugira ubugorozi butagira ivugurura, matengenezo yasiyo na uisho, mu yandi magambo kugorora inzira utagoroye ingeso, yani kutengeneza misingi ya imani bila kutengeneza matendo yako, biba bihwanye no gufata ibuye ry'igishonyi ukaryubakisha ku rufatiro ruzima. Ni kama vile kujenga nyumba, yani kutumia jiwe bandia kwenye msingi. Niyo mpamvu ubutumwa Yeremiya yahawe bwari burimo imigabane ibiri. Ndiyo maana Yeremiya akapewa ujumbe wa aina mbili: ubutumwa bw'ivugurura ariko kugorora ingeso, yani alipewa revival, yani kutengeneza tabia, kugira ngo ababwakiriye bahinduka amabuye mazima, ili watakaopokea injili wawe mawe ya thamani, bizera amahame y'ukuri, waamini misingi ya ukweli, bityo bibe amabuye mazima yubatswe ku rufatiro ruzima. Yani tabia nzuri, ile misingi, yale mawe yawe yamejengwa kwenye msingi imara. Ndongera nshimangira icyo umurimo Yeremiya yakoze. Natoa uthibitisho mwingine. Turongera dusome muri Yeremiya 18 umurongo wa 11. Tutasoma sura ya 18 fungu la 11. Igihe cyose Imana yabaga ihamagaye ngo ubugorozi bukorwe, wakati wote Mungu aliwahi kuita matengenezo ili yafanye kazi. Ntabwo Imana yigeze ishima na rimwe ko hagira ubugorozi bukorwa
atajyanye Mungu n'ivugurura. hajafurahishwa na matengenezo yasiyo na uwisho, yani Mu yandi revival. magambo, nta gihe Imana yahamagariye abantu guhagarara neza mu mahame ngo ireke kubabwira kugorora ingeso Ni zabo. kwamba Mungu hajawahi kuwaita watu ili wasimame imara kwenye misingi bila kutengeneza tabia zao. Nitumara kureba bino turaza kureba ikivugurura Imana yarizaniye mu gihe Baada ya cyacu. hapa tutaona ni faida gani uisho kwa watu. 18 umurongo wa 11 cya gitabo cya Yeremiya. 8:11. Reka umuswahili abasoma nanjye mpagere. Haya basi ukawaambie watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalema ukisema, Bwana asema hivi, tazama ninafinyanga mabaya juu yenu na kuwaza mawazo juu yenu. Rudini sasa, kila mmoja na ayache njia yake mbaya, zitengenezeni njia zenu na matendo yenu. Mu Kinyarwanda hati, noneho rero ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu uti, uku ni Uwiteka avuze ngo, dore mbageneye ibyago kandi mfite imigambi yo kubateza. Nimugaruke umuntu wese ave mu nzira ye mbi, mugorore inzira zanyu n'imirimo yanyu. Nta na rimwe byigeze bibaho, Yani ni kawaida ya Mungu ngo abantu bakora ubugorozi butagira ivugurura, kuwapa matengenezo na uisho kwa ngo pamoja. abantu bahamagarirwe kugorora inzira batagoroye ingeso. Haiwezekani utengeneze misingi ya imani bila kutengeneza tabia Aha zako. ndagira ngo nsubiremo buri wese anyumve Kila neza. mmoja anielewe vizuri. Muri Bibiliya icyo bita kugorora inzira Katika Biblia neno kutengeneza njia ni ubugorozi bureba amahame, ni ubutumwa buhagarika abantu mu mahame ni neza. matengenezo yanayohusu misingi ya imani. Naho ibyo bita kugorora ingeso Hii ya kutengeneza tabia nicyo bita ivugurura, yani ni uisho, yani revival. ariko guhinduka mushya mu iby'umwuka, Badiliko la kiroho ugahinduka ibuye rizima ryubatse ku rufatiro rwiza, ili uwe jiwe la thamani ambalo limejengwa kwenye msingi imara. kugira ngo iyi ntambwe tuyiveho ibihamya ni bitatu. Ili hatua hii tuihame, ebu tuwe na Turongera shuhuda dusome muri Yeremiya 26 umurongo wa 12 n'uwa 13. Kitabu cha nabii Yeremia 26:15 hadi na 16. Nta mugorozi watumwe kugorora inzira adatumwe kugorora ingeso. Haijawahi kutokea awepo mtengenezaji aliyetumwa kutengeneza njia bila kutengeneza matendo. Yeremiya 26 umurongo wa 12 ndetse n'uwa 13. 26:12 hadi 13. Mugenzi wanjye abasoma nanjye mpagere. Ndipo Yeremia akawaambia wakuu wote na watu wote akisema, Bwana ndiye aliyenituma kutabiri juu ya nyumba hii na juu ya mji huu maneno hayo yote mlioyasikia. Basi sasa tengenezeni njia zenu na matendo yenu, mkaisikilize sauti ya Bwana Mungu wenu, naye Bwana atayagairi mabaya aliyoyanena juu yenu. Ikinyarwanda hati, Yeremiya hera akabwira ibikomangoma na rubanda rwose ati, Uwiteka yantumye guhanurira iyi nzu n'uyu murwa amagambo yose mwumvise. Noneho nimutunganye inzira zanyu n'imirimo yanyu, kandi mwumvire ijwi ry'Uwiteka Imana yanyu, nawe azaherako, nawe azareka ikibi yabavuzeho. Igihe cyose uburakari bw'Imana bwabaga buhagurukiye rubanda, wakati wote hasira za Bwana zilikuwa zimeinuka dhidi ya watu, Imana yabasabaga ibintu bibiri kugira ngo ubwo burakari bukurweho. Mungu alikuwa akiwaomba mambo mawili ili aweze kuacha hasira dhidi yao. Kugorora inzira no kugorora ingeso. Ni kutengeneza njia, yani misingi ya imani, na kuyatengeneza matendo. Mu mvugo y'umwuka nibyo bita revival and reformation. Katika usemi wa kiroho ni hilo, yani revival and reformation, uisho na matengenezo. Guhagarara neza mu mahame, kusimama imara katika misingi, nanone no kuba umukristo muzima, pia kuwa mkristo hai. Ibyo bita kugorora ingeso, kinachoitwa kutengeneza matendo, nibyo mu Cyongereza bita the elevation of moral standard. Yani kwa Kiingereza wanaviita hivyo, ni kuwa na tabia nzuri, gukuza ubumuntu muri wowe, yani ni ukuaji wa kiroho. Mbere yuko dusoma andi magambo cy'umwuka buhanuza bivugaho, kabla hatujasoma dondoo za roho ya unabii, ndagira ngo mbabwire ngo turi itorero riheruka. Hebu niwaambieni ya kwamba sisi ni kanisa la mwisho, itorero rya karindwi, yani kipindi cha 7 katika ari ryo Laodikia, ambalo ni Laodikia. Ibyiringiro byaryo biri mu nama yo guhamya. Matumaini yake yanapatikana katika
ushauri wa shahidi mwaminifu. Inama yo guhamya ikubiyemo ibintu bibiri. Ushauri wa shahidi mwaminifu huundwa na mambo mawili. Ikubiyemo gukanguka no kuvugurura. Moja ni uamsho na uisho. Mutega amatwi tubisome neza. Sikilizeni hapa muelewe vizuri. Mu gitabo cy'Ibyahishuriwe 3:18, katika Ufunuo 3:18, inama y'umugabo wo guhamya, ushauri wa shahidi mwaminifu, ari wo muti rukumbi Imana yavugutiye abazaba bariho mu gihe giheruka. Dawa peke yake ambao Mungu aliandalia watu wa siku za mwisho. Urimi kanguka ukabamo n'ivugurura. Unaundwa na uamsho na uisho. Reka dusome uwo murongo. Hebu tusome fungu hilo. Maze tuze gusoma umwuka w'ubuhanuzi adufashe. Baadaye roho ya nabii itatusaidia. Ibyahishuriwe 3:18 haranditse ngo 3:18 Ufunuo. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho imyenda yera kugira ngo uwambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Namwe murumva yuko aya magambo yanditswe mu marenga ya gihanuzi. Haya ni maneno ambayo ni mafumbo ya kiunabii. Umuti wo gusiga ku maso, dawa ya macho, nugukanguka umuntu akamenya ko Imana itamwemera. Ni uamsho ili ujue kwamba Mungu hakukubali. Na izahabu yatunganirijwe mu ruganda, dhahabu iliyosafishwa kwa moto, nukwakira ivugurura, nukuvugurura imibereho. Ni kupokea uisho ndani mwako, yani revival. Ibyo ndagira ngo mbihamishe igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi. Hebu tusome dondoo ya roho ya unabii. Ibihamya umuzingo wa 5, Testimonies volume 5 kwa Ingereza, urupapuro rw'105, ukurasa wa 105. Ndasoma iyo paragrafu ya 2. Panasema hivi. Haranditse ngo, panasema, oh, what can I say to open blind eyes? Nifanye mbese mvuga iki kugira ngo mpumure amaso ahumye? Niseme nini ili kuwafumbua macho wale vipofu? To enlighten the spiritual understanding, kugira ngo murikire guhweza kwabo kw'iby'umwuka. Nifanye nini ili niwaeleweshe wale wasio na uelewa wa kiroho? Sin must be crucified, icyaha kigomba kubambwa. Dhambi inapaswa kusulubiwa. A complete moral renovation must be wrought by the Holy Spirit. Ivugurura ryuzuye ry'iby'umwuka rigomba gusozwa n'umwuka wera. Uisho kamili wa kiroho lazima ufanyike chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Ko hari abanzi ivugurura baryishe revival, n'ivugurura rya renovation abantu bazaryanga. Mbona wengine walikataa neno ivugurura, maana lugha zimetumia revival. Sasa hapa panapotumia renovation watafanyaje sasa? Ibyanditswe ravuze ngo there must be moral renovation under the working of the Holy Spirit. Maandiko yanasema kwamba lazima uisho wa kiroho uwepo chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Ivugurura ryuzuye ry'iby'umwuka rigomba kuba mu mibereho y'abantu bikozwe n'umwuka wera. Yani uisho kamili wa kiroho lazima ufanyike chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Ibyo bikitwa ngo iki mu mvugo y'umwuka? Sasa ni nini katika usemi wa kiroho? This is the gold tried in fire. Iyo niyo zahabu yatunganirijwe mu ruganda. Hii ndiyo zahabu iliyosafishwa kwa moto. Mwabyumvise? Je, mmeelewa hapa? Inama y'umugabo wo guhamya ku Banyalawodikiya, ushauri wa shahidi mwaminifu kwa Walawodikiya, biranditswe ngo nukuguriza mu mvugo y'umwuka ngo nukuguriza zahabu yatunganijwe mu ruganda. Maana yake ni kununua dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Umuhanuzi aratubwiye ngo, nabii amesema hivi, icyo ngicyo umuhanuzi yise izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ile nabii alichokiita dhahabu iliyosafishwa kwa moto, nivugurura ry'iby'umwuka rigomba gukorwa mu mitima y'abantu. Ni uisho wa kiroho lazima ambao unapaswa kufanyika katika roho za watu. Abantu bakiriye ubugorozi, watu wanapopokea matengenezo ariko ntibakiri ivugurura, bila kupokea uisho yani revival,
baba basa nk'abakiriye baba basa n'abakiriye ibishishwa ariko bitarimo imbuto imbere. Ni kama kupokea maganda lakini kitu halisi cha ndani hakimo. Ibyo ndanabisoma. Hapa sasa anakwenda kusoma muri iki gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 6 paji ya 20 katika Shuhuda gombo la 6 ukurasa wa 20. Nubwo ndi bugaruke hirya ariko reka mbanze some iryo, japo tutarudia nyuma. Eba asome hapa. Paji ya 20 haranditse ngo ukurasa wa 20, the truth of the third angel's message have been presented by some as a dry theory. Abantu benshi babwirije ubutumwa bwa marayika wa 3 ariko babubwiriza nk'igitekerezo cyumakaye. Watu wengi walihubiri ukweli wa ujumbe wa marayika wa 3 lakini wakahubiri kama wazo au nadharia iliyokavu. But in this message is to be presented Christ the living one. He is to be revealed, the first and the last, the I am, the root and the offspring of David. Nyamara muri ubu butumwa, lakini katika ujumbe huu Kristo muzima agomba kwerereza. Kristo aliye haya anapaswa kuinuliwa, we tangiriro n'iherezo, yeye mwanzo na mwisho, akaba igishitsi cya Dawidi, shina la Daudi, inyenyeri y'umuruturuturo, nyota ya alfajiri, kandi imbaraga yihindura imitima ikagaragara, na nguvu yake inayobadilisha tabia za watu ikadhihirika. Ngicyo ivugurura rimaze mu butumwa bwiza. Hiyo ndio faida ya uisho katika ujumbe wa mwisho. Nongere mbabwire ngo, hebu niyarudie haya. Inama yo mugabo wo guhamya yo mu Byahishwe 18, ushauri wa shahidi mwaminifu Ufunuo 3:18, keretse uzahanga ubwe busobanuro butari ubw'umwuka buhanuzi. Labda wepo mwingine wa kubuni maelezo yake yasiyo ya roho ya unabii. Ariko ibyanditswe yatubwiye ngo izahabu yatunganirijwe mu ruganda twategetswe kugura n'ivugurura rikozwe mu mitima n'umwuka wera. Hapa maandiko yamekwisha kuthibitisha kwamba dhahabu iliyosafishwa kwa moto tulioambiwa kununua ni uisho unaoongozwa na Roho Mtakatifu. Reka mbabwire ngo gukanguka ubwabyo ntibihagije. Hebu niwaambieni ya kwamba uamsho peke yake haitoshi. Nkuko mubiza abakobwa b'abapfu barakangutse. Nafikiri wanaofahamu wale mabinti wale wanawari 10 wote waliamka. Ngira ngo neje umwigisha yabikomojeho. Hata jana mwalimu aliyazungumzia. Muri Matayo 25, naposoma Mathayo 25, ntabwo abakobwa b'abapfu bazize gukomeza gusinzira. Wale wanawari wajinga sio kwamba wameendelea kulala fofo. Urusaku n'inkuru zo kuza kumwami nabo barazimenye. Kelele na habari za kurudi kwa Mwokozi walivijua. Ntabwo bakomeje gusinzira. Hawakuendelea kulala. Barakangutse. Waliamka ariko amatabaza yabo yanga kwaka. Lakini taa zao hazikubali hazikuwa na mafuta. Bitewe nuko ntavugurura bari barakiriye mu bugingo bwabo. Sababu ya kukosa ule uisho, yani revival. Ndagira ngo nsome ibyabo gato mbere yuko nkomeza mu gitabo cy'umurimo w'umukristo. Hebu tusome yani kisa chao. Urupapuro rwa 263 na 263 umurimo w'umukristo, yani Christian Service ukurasa wa 263. Niki abakobwa b'abapfu bazize? Hawa wanawari wajinga ni nini kilichowafanya wasimulaki bwana harusi? Ko wumva bari bakangutse, mbona wote walikuwa wamepata uamsho? Niki cyatumye bakingiranirwa hanze ntibemerwe mu cyumba cy'ubukwe? Kwa nini walibaki nje wasiingie katika chumba cha harusi? Babuze ivugurura. Walichokikosa sio kingine, ni uisho wa kiroho. Ibyanditswe haranditse ngo, maandiko yanasema hivi: the oil of grace gives to men the courage and surprised them the motives for doing every day the work that God appoints them. Amavuta y'ubuntu bw'Imana, mafuta ambayo ni neema za Bwana, ni yatera abantu mwete, wafanya watu kuwa na bidii, akabaha na kuwapa nia, niba twabyita ngo iki mu Cyongereza, and give supplies them motives, na kuwapa uhiari, mbega lego zuri.
akabateramo umugambi anawapa lengo zuri wo gukora iby'Imana ibasaba buri munsi. ili kuyatenda yampendezayo Bwana. The 5 foolish virgins had lamps. This means the knowledge of the scripture, but they had not the grace of Christ. Abakobwa batanu b'abapfu bari bafite amatabaza. Wale wanawali 5 walikuwa na taa. Bivuze ngo bari bazi ibyanditswe. Maana yake ni kwamba walikuwa wajuzi kimaandiko. Nyamara ni ubuntu bw'Imana ntabwo bwari bwarahinduye imitima yabo. Lakini ule uhisho haukuwa umeingia katika mioyo yao. Day by day they went through a round of ceremonies and external duties. Buri munsi bajyaga bakora imigenzo y'idini igaragara. Siku kwa siku taratibu za kidini zinazoonekana walikuwa wakihudhuria. Their services was lifeless, devoid of the righteousness of Christ. Lakini ibyo bakoraga byose byari imirimo ipfuye mu maso y'Imana kubw'uko bitarimo gukiranuka kwa Yesu. Lakini huduma zao zilikuwa kavu kabisa mbele za Mungu, maana hazikuwa na haki ya Kristo. The oil of grace was not mingled with their endeavors. Imihati yabo ntabwo yari ivangavanze n'ubuntu bw'Imana. Yani juhudi na bidii zao havikuwa na neema za Bwana. Their religion was a dry husk without the true kernel. Iyobokamana ryabo ryari rimeze nk'igishishwa cyumye kitarimo imbuto. Dini yao ilikuwa ni kama ganda lisilo na mbegu ndani mwake. They held fast to forms of doctrines. Bari baza amahame y'inyigisho. Walikuwa wamejifungamanisha na misingi ya imani. Ubwo ni bari baragoroye inzira. Ina maana kwamba njia walikuwa wameitengeneza tayari. Bari baragoroye inzira. Yani misingi ya imani, nadhari ya misingi ya imani walikuwa nayo. Ibyanditswe bivuga ko nta buyobe bwari mu mahame bizera. Maandiko husema kwamba katika imani yao walikuwa hawajapotoka kimisingi. Ariko kuko batakiriye ivugurura, bali kwa kuwa hawakupokea uisho, but they were deceived in their Christian life. Ariko bari bafite imibereho ya gikristo ishingiye ku kwibeshya. Yani maisha yao ya Ukristo ilikuwa ni ya kujidanganya. Yari ishingiye ku kwibeshya. Full of self-righteousness and failing to learn the lessons in the school of Christ, which if practiced would have made them wise unto salvation. Ntabwo bari bazi Kristo mu bikorwa. Walikuwa hamujui Kristo katika matendo yao. Ntabwo bagize ihinduka ry'iby'umwuka ryari gutuma Imana ibemera. Walikuwa wamekosa badiliko la kiroho ambalo huwapa kibali cha kukubaliwa na Mungu. Turumvikana abana b'Imana. Nafikiri hapa tuko pamoja. Ngicho ivugurura rimaze mu butumwa bwiza. Yani hiyo ndiyo faida ya uisho, yani revival katika injili ya mwisho. Mu buzima busanzwe, katika maisha haya ya kawaida, abantu bakubwiye ngo iki ni kibi, watu wanapokuambia eti unachokitenda sio kizuri, hari igihe wangira ikintu kuko abandi bacyanze. Wakati mwingine unaweza kuchukua jambo maana wengine kwa kuwa na wengine wamelichukia, nubwo cyaba ari icy'agaciro, hata kama ni jambo la thamani. Nico gituma ngambiriye kongera kwibutsa abantu bose bashaka kwemerwa n'Imana. Hebu niwakumbusheni ninyi nyote mnaotaka kubariwa ko nta w'Imana yigeze iha ifukire ry'ubutumwa bw'ubugorozi butagira ivugurura. Hata siku moja Mungu hajawahi kumkabidhi mtu ujumbe wa matengenezo usio na revival, yani uisho wa kiroho. Muri iki gitabo n'ubundi cy'umurimo w'umukristo, katika kitabu cha Christian Service, mumve mbishimangire. Hebu atoe uthibitisho wa maneno yake. Urupapuro rwa 42, ukurasa wa 42 kwa Kiingereza. Nitumara gushimangira ibi noneho turababwira icyo bigamize imbere. Baadaye ndo tutaendelea. Haranditse ku rupapuro rwa 42, ukurasa wa 42. Revival and reformation must take place under the administration of the Holy Spirit. Uisho na matengenezo lazima zifanyike chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Revival and reformation are two different things. Ivugurura n'ubugorozi bigomba kubaho biyobowe n'umwuka w'Imana. Ivugurura n'ubugorozi ni ibintu bibiri bitandukanye. Uisho na matengenezo ni vitu viwili tofauti. Ni ibintu bibiri bimeze bite? Ni vitu viwili tofauti. Noneho ijambo ryo kwitwabwaho cyane, neno la kuzingatiwa, ni rivuga ngo reformation will not bring forth good fruit of righteousness
unless it is connected with the revival of the spirit. Ubugorozi ntabwo buzigera bwera imbuto nziza zo gukiranuka igihe cyose buzaba butajyanye n'ivugurura ry'umwuka. Endapo matengenezo hayajifungamanishi na uwisho wa kiroho, yani revival, hayatatoa matunda ya haki. Mwabyumvise? Je, mmeelewa? Basi biranditswe ngo ubugorozi nta n'umwe uzigera ukora ubugorozi ngo bimuhire igihe ubwo bugorozi butajyanye n'intambwe n'ivugurura. Yani kufanya matengenezo yasiyo na uisho wa kiroho haiwezekani. Hata siku moja Mungu hata mtuma mtu kufanya matengenezo yasiyo na uisho. Mwabyumvise bavandimwe? Nafikiri mmeelewa. Noneho kubw'igihe, ili kukomboa muda, ubugorozi bufite intego yabwo. Matengenezo yana lengo lake, bugamije kuyobora abantu mu mahame ngo bayahagararemo neza. Lengo lake ni kuwaongoza watu ili waenende vizuri katika misingi ya imani, kugira ngo abantu bakorere Imana nk'uko ishaka, ili watu wamtumikie Mungu vile apendavyo. Ariko ivugurura ya uisho ryo rigamije ibi bikurikira. Lengo lake ni hili lifuatalo. Ivugurura uisho, yani revival, rigamije kugira ngo Imana igire abakristo nayo yemera. Lengo lake ni ili kwamba Mungu awe na wakristo anaowakubali. Icya kabiri rigamije, jambo la pili, ni ugutandukanya abakristo n'ibyonona by'isi. Ni ili kuwatenganisha au kuwatofautisha wakristo wa kweli na mambo ya anasa. Nimumara kubyandika ndasubira inyuma nsobanura kimwe kimwe. Baada ya kwa mmevinakiri tutarudia tukieleza kimoja kwa kingine. Icya gatatu ivugurura rigamije, jambo la tatu, nukwimakaza iyobokamana mu muryango, ni kuimarisha dini katika familia. Ntabwo reka mbabwire ngo, hebu niwaambieni kwamba kwimakaza iyobokamana mu muryango, kuimarisha dini katika familia, ntabwo byitwa reforme, yani siyo matengenezo, ahubwo ni spiritual revival, yani ni uisho wa kiroho, ni ivugurura ry'iby'umwuka, ni uisho wa kiroho. Ikindi rigamije, jambo lingine, reka tubanze dusobanura ibyo kimwe kuri kimwe. Hebu tueleze hayo ambayo tumekwisha kuyataja. Maraki igice cya 4 umurongo wa 5 n'uwa 6. Maraki sura ya 4 fungu la 5 hadi la 6. Umuhanuzi yitegereza ubutumwa buzabwirizwa mu minsi y'imperuka. Nabii alipotazama injili itakapohubiriwa siku hizi za mwisho, yabuvuzeho ibi bintu bikurikira. Alieleza mambo yafuatayo. Uyu ni Maraki igice cya 5. Nabii Maraki sura ya 4 igice cya 4 umurongo wa 5 n'uwa 6. Sura ya 4 fungu la 5 na la 6. Haranditse ngo, dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Angalieni nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuna kuogofya. Uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iyabase, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo, na mioyo ya watoto waelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Mwabyumvise? Je, mmeelewa? Basi nuko dusoma mu buka w'ubuhanuzi, kama vile tunavyosoma kwenye vitabu vya roho ya unabii, igitabo cy'inyandiko z'ibanze urupapuro rw'154, kitabu cha maandiko ya awali ukurasa wa 155, hatubwira ko uyu Eliya wahanuwe n'umuhanuzi Maraki, anasema kwamba Eliya aliyetabiriwa na nabii Maraki agereranya abantu Imana izatuma mwisi kubwiriza abantu ubutumwa bubateguriza kugaruka kwa Yesu. Ni mfano wa watu Mungu atakao katika kuhubiri injili ya kurudi kwa Yesu, aribwo butumwa bw'ivugurura n'ubugorozi, yani injili ya uisho na matengenezo. Imwe mu nshingano z'uyu Eliya, jukumu, yani kazi moja atakayoifanya huyu Eliya, gusanganya imitima y'abana n'iyabase, ni ili kufanya mioyo ya watoto iwaelekee baba zao na baba zao. Umuntu nakubwira ngo ivugurura ryavuyeho, mtu atakapokuambia kwamba uisho haupo, yani revival, azaba arimo gukuraho inyigisho zibwira ababyeyi ngo baba ababyeyi bazima, abagabo ngo baba abagabo bazima, abana ngo baba abana bazima. Uwo ni uzaba generali ariko n'urugo rwe rutamwemera. Atakuwa anataka kuondoa mafundisho yanayowaelimisha watoto kuwatii wazazi
na wazazi kuwapenda watoto. Yaani si ajabu akaonekana jemadari katika kazi ya Injili, lakini familia yake haijulikani kama mtu wa Mungu. Mbega igihe cyose ivugurura ryanzwe, Wakati wote uishi utakapochukiwa, umuntu azagira urugo rw'urupagani, mtu atakuwa na familia kabisa ya kipagani, abe umupagani mu mirimo akora, awe mpagani katika utendaji, abe umukristo abana be n'umugore batemera, awe mwenye dini ambaye hakubaliki katika familia yake. no ariko we yiyizi nka generali mu rwego rw'ibwiriza Huku yeye akijidai kuwa mtu shujaa katika Injili. Izo zose ni ingaruka zo kutakira ivugurura. Hayo ni matokeo ya kutokupokea uwisho wa kiroho. Avuga uko uyu murimo w'ubugorozi uzakorwa. Nabii alipotabiri jinsi kazi ya matengenezo itakavyofanyika, ingingo yo kuvugurura imiryango, kipengele cha kuikarabati na kuiuisha familia, Imana yagishize ku ngingo z'ibanze zigomba kubanzirizwaho mu murimo w'ubugorozi. Mungu alikifanya kipaumbele. Ndagira ngo nsomye igitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 6. Hebu maneno haya tuyasome katika kitabu cha Ushuhuda gombo la 6, urupapuro rw'119, ukurasa wa 119. haranditse ngo, imeandikwa, those who bear the last message of mercy to the world, abantu bose bamamaza ku isi ubutumwa buheruka bw'imbabazi z'Imana, wote wanaotangaza injili ya mwisho ya rehema za Bwana, should feel it their duty to instruct parents in regard to home religion. Bagomba kumva ko ari inshingano yabo yibanze ari ukwigisha ababyeyi ibirebana n'iyobokamana no kubaha Imana mu rugo. Waelewe kwamba kazi yao ya kwanza tena muhimu ni kuwafundisha wazazi kuhusu dini katika familia zao. Ibyo bitandukanye n'abargifunguro batozanije ibirenge. Hapa ni tofauti na wale wanaokula meza ya Bwana bila kuosha miguu. Ibi ntabwo bireba amahame yo kwizera. Hapa havina uhusiano na misingi ya imani. Ahubwo bireba ubuzima bwite bw'umukristo kugira ngo abibuye rizima rikwiriye kubakwa. Yani ni maisha ndani ya Mkristo ili awe Mkristo hai. None ingingo nkuru mumve naha. Neno kubwa mulielewe. The great reformatory movement must begin in presenting to fathers, mothers and children the principles of the love of God. Ubugorozi bukomeye, umurimo ukomeye w'ubugorozi, harakati kubwa ya matengenezo ugomba gutangirira mu kwigisha ababyeyi b'abagabo, ababyeyi b'abagore kimwe n'abana kubaha Imana guhereye mu rugo. Harakati kubwa ya matengenezo inapaswa kuwafundisha wazazi wa baba, kuwafundisha watoto wao ili kumutii Mungu kuanzia kwenye familia zao. Ibyo nibyo byitwa ivugurura ry'iby'umwuka. Yani hiyo ndiyo kazi inayoitwa uisho wa kiroho. Bigomba kugendana ubudasigana n'ubugorozi bugorora amahame ambayo hayachani na matengenezo ya misingi ya imani. Itorero likabitorera Imana yemera. Ili kanisa liweze kuwa kanisa linalokubalika mbinguni. Nicyo Imana yatumiye ivugurura mu murimo w'Umwuka. Ndiyo maana Mungu aliruhusu uisho uwe katika injili ya mwisho. Eliya uheruka nubwo afite inshingano imirimo myinshi, japo Eliya wa siku za mwisho anazo kazi nyingi, ariko uwibanze ni ukuvugurura imibereho y'iby'umwuka mu miryango. Lakini kazi ya msingi, kazi muhimu ni kukarabati mambo ya kiroho katika familia. Ndagira ngo gato ngira amagambo nsoma mu gitabo cyitwa Child Guidance. Hebu asome maneno katika kitabu kimwe cyitwa Child Guidance, yani kumlea mtoto. Urupapuro rwa 212 ni ukurasa wa 212. Aho tuasomama amagambo, reka niyambaze iyi telefoni. Hapa yapo maneno muri iki gitabo ibyanditswe biratubwira ngo, panasema hivi, urupapuro rwa 212 ukurasa wa 212, ibyanditswe bitubwira ko ubugorozi bugomba gushingira ku kuvugurura iby'umwuka mu miryango. Matengenezo lazima yaanzie katika kukarabati mambo ya kiroho katika familia. Haranditse ngo, the mother must realize that God is her helper. Umubyeyi agomba kwiyumvisha ko Imana imuhagaze iruhande mu byo akora. Akina mama wajueni kwamba Mungu husimama kando yao wanapofanya kazi zao. If she is a wise Christian, niba ari umukristo w'umunyabwenge uwo mubyeyi, ikiwa yeye ni mkristo mwerevu, she will strive to renew the spiritual life within herself. Ikiwa yeye ni mkristo mwenye busara,
icyambere azibandaho ni ukuvugurura imibereho y'iby'umwuka. Jambo la kwanza atakalo rifanya ni kuboresha au kukarabati maisha yake ya kiroho. And she will see that at the same time the power that is working in her is working also in the children. Hapo ndipo atagundua kwamba nguvu inayomuongoza, nguvu hii inatumika hata na kwa watoto wake. Icyo ababyeyi basabwa gukora, kile wanachopaswa kufanya akina mama, ikibise ngo ni intambwe yibanze y'umurimo ukomeye w'ubugorozi, yani hatua ya kwanza ya kazi kubwa ya matengenezo, biranditswe ngo ni ukuvugurura imibereho y'iby'umwuka mu babyeyi no mu bana. Imeandikwa kwamba ni kuboresha au kukuza maisha ya kiroho katika akina mama na watoto wao. None umuntu uvuga ngo ntihaba ivugurura, muta naye kanusha uwisho, kandi atubwira ngo icyo umuhanuzi yise ngo Eliya zasanganya imitima y'abana n'iyabase. Huku nabii alitabiri kwamba Eliya atawafanya watoto wawaelekee baba zao, ngo ni ukuvugurura imibereho y'iki, maana yake ni kuboresha na kukuza maisha ya kiroho katika familia, mu bana no mu babyeyi, yani miongoni mwa watoto na akina mama. Ngiyi intego ya mbere y'ubutumwa buheruka. Lengo kuu la injili ya mwisho ni hilo. Icyatumye Imana yohereza ivugurura, kilichomfanya Mungu atupatie uisho, nicyo kibanze bigomba kumarira itorero, ili familia zetu ziweze kusimama katika maisha ya kiroho. Kugorora inzira, yani kutengeneza misingi ya imani, nuko twabivuze kare, nukubaka mu mahame, ni kujenga misingi ya imani. Ubwo bugorozi burakenewe mu mwanya wabwo. Ni kweli matengenezo yanahitajika kwa nafasi yake, ariko ibyanditswe buratubwiye biraduhebeje, lakini maandiko kabisa yamekanusha ngo ntabwo bene ubwo buzigera bwera imbuto nziza z'iby'umwuka, kwamba matengenezo kavu yasiyo na uisho hayatatoa matunda ya haki igihe cyose butajyanye n'ivugurura ry'iby'umwuka. Wakati wote matengenezo yatafanya kazi bila kujifungamanisha na uisho wa kiroho. Ngicyo icyambere ivugurura rigomba kumarira abaryakira. Nafikiri mmeelewa kazi ya msingi ya uisho. Icyakabiri nababwiye, kipengele cha pili ni ugutandukanya itoro n'ibyonona by'isi, ni ili kutofautisha kanisa na anasa za dunia. Mu gitabo cy'intambara ikomeye, katika kitabu cha Great Controversy, urupapuro rwa 389, ukurasa wa 389, hatubwira ko ubu butumwa bwa marayika wa gatatu twamamaza, wanasema kwamba injili ya mwisho tunayoitangaza bwitwa threefold message, ni ubutumwa bw'inyabutatu. Yani injili hii ya mwisho inaitwa injili ya nyuzi tatu. Ubwo butumwa bw'inyabutatu, yani injili ya nyuzi tatu, reka mbabwire, hebu niwaambieni, ndetse n'ababisirayeli twahoze twiga, hata na wale wa Israeli ambao tumejifunza, igihe Yeremiya yabahamagariraga kugorora inzira no kugorora ingeso, wakati Yeremia alipowaita ili watengeneze njia na matendo, nubwo Yeremiya batamumviye, japo hawakumutii, ariko Imana yabemeye ari uko bavuguruye. Mungu aliwakubali baada ya kufanya uwisho wa kiroho. Muti byanditswe, imeandikwa wapi? Wifuzwe byose katika kitabu cha Desire of Ages, urupapuro rwa 28, ukurasa wa 28 kwa Waingereza. Bamaze kwanga ubutumwa bwa Yeremiya bwabahamagariraga kuvugurura no kugorora, baada ya kukataa ujumbe wa Yeremia uliokuwa unawaita ili watengeneze na wawe na uwisho wa kiroho, Imana yaje kubigisha inyuriye mu nkomyi n'imibabaro. Mungu aliwafundisha kupitia shida na dhiki na mateso, maze barivugurura. Sasa kwa sababu ya dhiki na shida wakafanya uisho wa kiroho. Imana ibona kubatuza mu gihugu nkuko byari byavuzwe, bataravugurura ntiyagombaga kuyatuzayo. Ndipo Mungu akawakalisha katika nchi aliyokuwa amewaahidi. Kabla hawajaleta uisho alikuwa hajawapeleka huko. Desire of Ages chapter 2 page 28, ukurasa wa 28. Mu Kinyarwanda n'ikigisho cya kabiri, urupapuro rwa 20, n'ikigisho cya kabiri, ni sura ya pili, haranditse ngo they were brought into subjection to Babylon
and scattered through the lands of the heathen. Bashizwe mu buretwa bw'abi Babuloni, walitawaliwa na taifa la Babeli, kandi banyanyagira mu mahanga y'abapagani, na kutawanyikia katika nchi za kigeni. In affliction many renewed their faithful to his covenant. Bageze mu mibabaro, walipoyafikia mateso na shida, benshi barivuguruye babindahemuka ku isezerano ry'Imana. Wengi walijirudi wakafanya uisho na kuwa waaminifu mbele za Bwana. Ngo bagenje bate? Walifanya uisho. They renewed their faithfulness to the covenant of God. Barivuguruye barongera babindahemuka ku isezerano ry'iki? Walifanya uisho wakawa waaminifu kwenye ahadi ya Mungu. While they hung their harps upon the wheels and mourned for the holy temple that was laid waste, the light of truth shone out through them, and a knowledge of God was spread among the nations. Igihe bamanikaga inanga zabo ku migezi, wakati walipoweka zeze zao kando ya mto, bababaye mu mutima kwa sababu ya huzuni wa moyoni, nibwo bivuguruye Imana irabemera kandi imenyekana mu mahanga. Hapo walijikarabati, Mungu akawakubali na jina lake likajulikana katika mataifa. Hari uwigisha abantu ngo ntavugurura rikwiriye kubaho. Je, mwalimu naye fundisha kwamba uisho haupo? Ubwo si ukuvuga ngo uwice Sabato akomeze. Maana yake ni kwamba anayevunja Sabato aendelee, usomaho gake akomeze, yule anayekunywa kidogo aendelee, umunyamahana akomeza amere uko ari, korofi mutundu mutukutu waendelee. Ntabwo ubu twakabaye twiga ibyivugurura kuko ni ibintu bisobanutse n'umukecuru yakumva. Yani kipengele cha uisho ni kipengele ambacho tungekuwa tumevuka kabisa, hata na mtoto mdogo anaweza kaelewa. Ndetse mbabwiza ukuri mwe abantu b'Imana mwe. Hebu niwaambieni ukweli watu wa Mungu. Nabavuga ko ivugurura ritabaho, na wale wanaosema kwamba uisho haupo, imbere y'imitima nama yabo nabo ntabwo bemera ibyo bavuga. Hata dhamiri zao zinawasonda kidori, haziambatani nao. Ntabwo ivugurura ryo banga, ahubwo banga baryakiriye n'abaryamamaza. Yani na wao hawajakataa uisho, badala yake wanawakataa waliopokea uisho. Ariko nuwaba waraguye yaranasubiye ku nzoga, umutima nama wo ntujya uhindana, ujya umubwira ngo ibyo sibyo. Na yule ambaye maanguka amerudia kunywa pombe, dhamiri yake inamsonda, inamwambia hayo nayo yatenda sio sahihi. Reka twigire imbere. Hebu tusonge mbele. Twasomye turiga ngo umugambi wivugurura mu butumwa bwiza buheruka, lengo la uisho katika injili ya mwisho. Twamaze gusoma ngo ubu butumwa Imana yabutangiye kugira ngo butandukanye itorero n'ibyonona by'iki. Tunaona kwamba kipengele hiki kimetolewa na Mungu ili kutofautisha kanisa, kutenganisha kanisa na anasa za dunia, kugira ngo umuntu abe umusore ariko agenda uko bikwiriye. Ngaho reka nsome, ili mtu awe kijana anayeenenda impasavyo. Reka ku rwego rwo gucyungura igihe tusome ingaruka zo kuryanga, ili kukomboa muda tuone madhara ya kukataa uisho. Iyo umuntu atakiriye ivugurura, mtu ambaye wakati mtu hajapokea uisho, bimugendekera bite? Matokeo ni yapi? Agira ibimenyetso 9 ngiye gusoma, anakuwa na dalili 9. Ngaho mu nkundi tubisome mu bihamye muzingo wa 5. Hebu tutasoma Testimonies Volume 5. Noneho kugira ngo tugiraho duhinira, ili tuelekee hitimisho. Mu bihamye muzingo wa 5, Testimonies gombo la 5, yani ushuhuda gombo la 5, hatubwira ko iyo umuntu yagoroye inzira gusa ariko ntagorore, panasema kwamba yule aliyetengeneza yagoroye inzira ntagorore ingeso, na huko akutengeneza tabia, akamenya teori y'ibyo yizera, yule aliyejua tu nadharia ya imani yake, arangwa n'ibi bintu 5. Yani, 9 nako haya mambo 9 ndizo tabia zake. Ngaho bavandimwe mwumve igihombo cyo kwanga ivugurura. Sikirizeni hasara ya kukataa uisho. Ibi ntabwo tubivugira kugira ngo tugire uwo dukiraho iteka cyangwa tumutere ubwoba, hatujamhukumu yeyote, ahubwo tubivugira kugira ngo hatagira urwanya ibikwiriye ngo agire
ngo anezeze uwakunda, ili kwamba asiwepo mtu wa kupambana na wa kumpinga Mungu ili kumfurahisha rafiki yake. ariko uzi kubona n'umukecuru umara amezi abiri atarasoma Bibiliya akakubwira ngo mwebwe mwaraguye ngo mwanditse ivugurura mu bitabo ngo kandi ritabaho. Ni ajabu kuona mama mkongwe ambaye Biblia haijui na kusoma hasomi, na yeye anainuka na kusema mmeanguka, mmeweka ivugurura kwenye vitabu vyenu. Bitabukubesha, hari abantu wabaza ngo isomo rivuga ngo nzagaruka mbajyane ryanditswe mu kihe gitabo. Yani wapo watu ukiwauliza eti fungu linalosema kwamba eti nitarudi niwachukue limeandikwa wapi, asikwambie. Atazi ngo ryanditswe muri Yohana cyangwa muri Yesaya. Ajui kama limeandikwa kwenye Yohana au Isaya. Atazi ngo ryanditswe mu Isezerano rishya cyangwa rikuru. Hawezi kujua kwamba ni agano jipya au agano la kale. Ariko akakubwira ngo mwebwe ngo mwashize ivugurura mu byanditswe ngo kandi bitabamo. Lakini si ajabu kumuona akisema kwamba eti ninyi mmeanguka mweka ivugurura kwenye vitabu vyenu. Mu byukuri uwabarwanira ngo Imana ihabwe icyubahiro cyangwa abarwanira kugira ngo anezeze uruhande yayobotse. Huyo anasimama kwenye upande wa Mungu au anapambana ili marafiki zake waweze kufurahi? Ingaruka zibi nizo soma. Madhara ni haya yafuatayo. Umunyezaburi aravuga ati ni musogongere mumenye ko Uwiteka agira neza. Umunyezaburi alisema kwamba ongeni mkaone wema wa Mungu. Testimonies book 5 page 221. Ukurasa wa 221. Experience is knowledge derived from experiment. Inararibonye n'ubumenyi bushyizwe mu bikorwa. Yani uzoefu ni ujuzi unaotokana na kuzoea. Yes, some, a large number have a theoretical knowledge of religious things. Nyamara umubare munini w'abayoboke bazi iby'Imana mu magambo gusa. Lakini idadi kubwa ya wafuasi wa Kristo wao wanajua mambo ya Mungu kwa maneno tu. But they have never felt the renewing power of divine grace upon their hearts. Nyamara ntibigeze bakira imbaraga ivugurura y'ubuntu bw'Imana mu mitima. Hata siku moja hawakuweza kukutana na nguvu inayouisha ya neema ya Bwana katika moyo wa mtu. Baravuze they have never experienced the renewing power of the Holy Spirit. Ni imbaraga ivugurura. Hata siku moja hawajawahi kukutana kushuhudia nguvu inayouisha ya Roho Mtakatifu katika abameze batyo mwumva ibibaranga. Watu kama na hao sikilizeni tabia zao. These persons are never slow to heed the testimonies of warning, reproof and instruction indited by the Holy Spirit. Watu hawa abameze batyo ntabwo bajya bakira ibihamya by'imiburo, ibyo gucyaha n'ibyo guhugura bikomotse ku mwuka w'Imana. Hawapendi shuhuda za kuwaonya, kuwakemea na za kuwaelimisha zinazotolewa na Roho wa Mungu. Icyo ni icyambere. Hilo ni moja. Icya kabiri, jambo la pili, they believe in the wrath of God but put forth no earnest efforts to escape it. Bizera ko uburakari bw'Imana buzaza ariko ntibagire umwete wo kubuhunga. Huamini kwamba lazima hasira ya Mungu itakuja, lakini hawajibidishe ili kukimbia hasira hizo. Icya gatatu, jambo la tatu, they believe in heaven but make no sacrifice to obtain it. Huamini kwamba mbingu ijuru ririho ariko ntibagire umwete wo kurironka. Huamini kwamba mbingu ipo lakini hawajibidishi ili waingie mbinguni. Icya kane, jambo la nne, they believe in the value of the soul and that it alone is redemption ceases forever, yet neglect the most precious opportunities to make their peace with God. Bizera ko ubugingo bw'umuntu ari ubw'agaciro. Huamini kwamba maisha ya mtu ni ya thamani, kandi bakemera ko bidatinze imbabazi zigiye kurangira. Na huamini kwamba hivi punde rehema zitaishia walimwengu. Nyamara bakanga kwiyuzuza n'Imana, lakini hawafanye urafiki na Mungu. Icya gatanu, jambo la tano, they may read the Bible but its threatenings do not alarm or its promises with them. Abameze batyo babasha gusoma Bibiliya. Watu kama hawa wanaweza kusoma Biblia ariko ibiteye ubwoba biririmo ntibibahamura, lakini isiwashitue hata kidogo. Ndetse n'amasezerano meza yirimo ntabwo abareshya, hata na ahadi za Biblia haziwavuti. Icya gatandatu, jambo la sita, they approve things that are excellent yet they follow the way in which God has forbidden them to go.
bajya bashimagiza ibyiza nyamara bagakomeza kugenda mu nzira Imana yababujije. Mema wanayapenda huko wakiendelea kuenenda katika njia alizowakataza Mungu. They know a refuge but do not avail themselves of it. Bamenyeho ubuhungiro buri ariko ntibemere kujya. Wanajua kimbilio iliko lakini hawawezi kukimbia. Icyamunani, Jambo la 8, they know a remedy for sin but do not use it. Bamenya umuti w'icyaha ariko bakanga kunywa. tiba ya dhambi wanaifahamu lakini hawaitumii. Bazi yuko umuti w'uwo wabesheye ari ukumusaba imbabazi ukabyatura. Wanajua kwamba tiba kwa yule uliyemuongopea ni kumwomba msamaha na kuungama. Uko ni ukumenya umuti w'icyaha. Hapo ni kujua tiba ya dhambi. Ngo ariko ntibemere kunywa, Lakini hawataki kutumia dawa hiyo. they know the right but have no reach of it. Bamenye igikwiriye ariko ntibakigirira inyota. Kinachohitajika wanakifahamu lakini hawana kiu na kutenda Ngibyo ibimenyetso 9 bigaragaza amapfa y'iby'umwuka yakomotse ku kutakira ivugurura. Hizo ndizo dalili 7 zinazowatambulisha watu wanaopenda misingi huku wakakataa uwisho. Yesu aduhe kumwegera, Yesu atuwezeshe tumsogelee. dukingure imitima umucyo w'ijuru turasire mu izina rya Yesu. Hebu tufungue roho zetu, nuru mbinguni ituangazie, ni kwa jina la Yesu. Amen. twegereje iherezo abagenzi kuruta igihe twizereye ibyahanuwe byose biragenda bisohora ikibabaje nuko abagenzi benshi bamaze gucogora nta myiteguro yo kuva